Estupendamente. Había pedido la palabra Asturias con respecto al punto anterior, entiendo. Agradecer eso y luego en caso se solvente lo de Asturias. Aragón. Sí, muy buenos días a todos. Sí, desde Aragón había Poniendo era como mínimo, podemos decir como mínimo 2, y yo creo que además incorporado en el texto que habéis remitido. Más reuniones, tengamos más reuniones y si todo va estupendamente. Y la Administración General, ¿no? Porque se rigen en base a la Ley 12/2002 del 23 de mayo. A idea en sí é boa, pero non é suficiente porque Galicia leva moito tempo traballando nas políticas demográficas. Levamos máis de 2 anos esperando por esta tan necesaria Estratexia Nacional frente ao reto demográfico e a día de hoxe non hai ningún só papel escrito. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno Central que comece dende xa a traballar nesta Estratexia Nacional porque Galicia xa vai por diante e xa levamos os deberes feitos. Galicia, pois, participou e impulsou este foro de rexións con especiais desafíos demográficos. Galicia participou na conferencia de presidentes e propuxo a creación dese alto comisionado frente ao reto demográfico e Galicia tamén foi por diante e elaborou esta tan necesaria Lei Galega de Impulso Demográfico. Polo tanto, hoxe presentámonos a esta comisión sectorial cos deberes feitos, mentres o Goberno Central durante estes anos non fixo absolutamente nada. Esperamos que a partir de agora o Goberno Central comece a traballar, por suposto, dende Galicia brindámoslle a man para poder colaborar co Goberno Central e elaborar esa Estratexia Nacional frente ao reto demográfico.